US UKA asong atum Arkoinify Troxiarni Ghonta Hini Aparman sit-in demonstration Kachesong Armai Kang Nipon. Kardom pininili LK News Thanje bhang phisa mi monju mitron pi non bertang tong penarjupon ikha. Arkoinify Troxiarni Pholoni Circle Office athengno along Ghonta Hini Aparman Aphan US UKA asong atumpen sit-in demonstration Kachesong Kedengpon. Labangso Kachesong Kedengpon ang kok alam theke Dobuka pen Dimapur Krongpli atowar kepon Karbianglong arlo kekroi ponput along liahem phuwe katum compensation atangka kelong nangji aron ateng pen kipi pon pedet apu taxi chesong ponlo. Laso Kachesong pon nang kokke long liahem phuwe katum long liahem phu atum along le apota long amen avesi kapre kabang phu atum amen si dorong ajok labangso along Pholoni Circle Office along Mondol Probin Hanse Lapen Joint Secretary Land Revenue Tensing Rongpi alang li methang asai cheklem pemi miajok prabjin pen lasoang hoi pen arpu pasun vek nangji pusi Karbianglong Autonomous Council ahin pen sodak akang sai pipo nangji. Lapen Pholoni Circle Office along SK Mondal Aero atum amithang asai cheklem pon pemi mederajok Karbianglong Autonomous Council ahin pen sodak pen CBI returli pon vek nangji. Lapen ahok akang sai long vek nangji pusi US UKA asong atum pen ase kethe pen kehang tarampon. Laso asai along MLA Dorsing Rong hangta thedung Mondol SK Aero atum pen Kachera Abdundo pusi US UKA asong atum pen jongpon. Lapen kebangji lang arni labangso asai claim pemi mi pulote sodak pen Kachesong dengponji lapen Kachesong along project chesong ponji jongsi kupeni kasik sakdo pulotang te Karbianglong Autonomous Council atum adai CN nang po pusi US UKA asong atum pen ningje pon. Lapen pherangke atum long liahem phuo atum aphan arju aputhak nang chethandu na tengke laso aksai mate krongpli atowar kaselam pon along nili tumalong le nang padak kraksi kaprek atum ke compensation atangka long etlo bonta pipot si nilitum methang along le non puta compensation atangka long le detlo lapen non puta pipot ang thek nang paklang le detlo labangso krongpli atowar alam aputhak Kachesong pon along Pholoni Circle Office along SK Mondal Aero go back lapen BJP go back lapen MLA Dorsing Ronghang go back lapen CM Tuliram Ronghang go back pusi ase ke thepen kehang sarlang pon. News report Lutikimi News Karbianglong. যোনটো কৈছে নেশ্যনেল হাইৱে যোনটো আজি এবছৰ ধৰি নিৰ্মাণ হৈছে ছেকশ্যন 3 এইটো আপোনাৰ 3 হয় ন ছেকশ্যন 3 আজি এবছৰ হৈ গ'ল আৰু কণ্ট্ৰেক্টৰক আপোনাৰ 18 মাহ ডেডলাইন থাকে কণ্ট্ৰেক্টৰটো বনাবই কাৰণ 18 মাহ তেওঁলোকে কমপ্লিট কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ 15 কিলোমিটাৰ আছে 4.7 কিমান তেওঁলোকৰ আছে ছেকশ্যন 3 প্ৰত্যেকটো হেৰি কণ্ট্ৰেক্টৰক কিন্তু তেওঁলোকেতো 18 মাহটো কামটো কৰিবই আৰু বেছি দিন নাই তেওঁলোকৰ কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকেতো যোনবিলাক কৰি আছে ৰাস্তা নিৰ্মাণ হৈছেতো সাধাৰণ মানুহবিলাকেতো কেতিয়াও পইচা নাপায় আৰু ৰাস্তাটো খান্দিব নোৱাৰে আইনখন তেওঁলোকে হাতত তুলিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে ইমিডিয়েটলি এইটো ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে যাতে আইনখন হাতত তুলিবলৈ যাতে এই সাধাৰণ মানুহবিলাকক বাধ্য নকৰে আৰু যদি হয় তেতিয়াহ'লে ছাৰ আমি আৰু নহ'লে এই অফিচটো তলা লগাবলৈ বাধ্য হ'ম ছাৰ তেওঁলোকৰ ব্যৰ্থতাৰ কাৰণে মানে ইয়াত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আপোনালোকৰ ব্যৰ্থতাৰ কাৰণে আমি ইয়াত নহ'লে অনাগত দিনত তলা লগাবলৈ বাধ্য হ'ম ছাৰ সেইটো আমাৰ পিনৰ পৰা অনুৰোধ ইমিডিয়েটলি যাতে সেইটো আপোনালোকে কাম ব্যৱস্থা লয় আৰু ইয়াত মণ্ডল SK বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে নাহেই অফিচত তেওঁলোকে নাহেই তেওঁলোকে আজি যোনটো নেশ্যনেল হাইৱে যোনটো 4 লাইন যোনটো নিৰ্মাণ হৈ গ'ল অফিচ আহাই বাদ দি দিছে প্ৰায় মানুহ মণ্ডল আপুনি প্ৰায় মানুহক খুদক নাহে অফিচ তেওঁলোকে আহি আছে কিছুমানৰ বেলেগ বেলেগ কাম ছাৰ এবছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ বেলেগ কামেই নেকি ছাৰ সেইটোতো নহয় ন ছাৰ অফিচত তেতিয়াহ'লে ৰাইজেতো ৰখি থাকেই থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ সংবাদ মাধ্যম উত্থাপন চলি আছে প্ৰায়ভাগ ষ্টাফ চব আহে যে ৰিপৰ্ট লিখিলে মানুহকেইটা কি কৰে আজি হ'লে আজি ৰিপৰ্ট আমি প্ৰত্যেক কামটো এনেকুৱা নহয় এতিয়া দিয়া নহয় ছাৰ এতিয়া এটা কথা জানিব বিচাৰোঁ ৰাইজক ক্ষতিপূৰণটো কেতিয়া পাব ছাৰ এইটো আজি জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰীক মই পঠাই
দিম চাৰে লগত আলোচনা কৰি সোনকালে দিয়া হ'ব আৰু যোনবিলাক ৰাইজৰ মাটি তেওঁলোকৰ বেলেগে নাম ধৰিছে সেইটো ক'ত কি হ'ব বহুতে কেছো কৰিছে যোনটো কেছ কৰিছে যিমান কেছ মানে জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰীক চিঠি দিছে সেইটো ইনকুৱাৰী কাৰণে আকৌ জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী আমাক লিখিছে ইনকুৱাৰী ৰিপৰ্টকেইটা আমি পঠাই আছোঁ আচ্ছা যাৰ যাৰ মানে মাটি কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে বুলি কৈছে এইটো এপ্লিকেশ্যনকেইটা আহি আছে আমি ফৰৱাৰ্ড কৰি আছোঁ ছাৰ এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ Tenangkor itu no pen hedi nili cek long ateng nili cini dam ateng tentang jadi halat nili itu malong le pophiangku amen arong pihem amen atu mage klang elo akidak nili itu malong le timang ke bang amen si klang det asonsi cek dam long rong akila sopen parkrak aku lata aku hak pro hema along le bangkala tu amen do thukok lo akila dak nili itu ma men bang si klang dun le del Masih lah si pipot luma, kuna si kepang bodet luma lah solis. Ahem pu dokok, along le ahem pu jong si cecolong le botang te bang agak prega muni tong dak cukup mah. Lah solam dokok. Lah si nili bang hedi nili ke ahok nili hedi nili bang ke nili hem cidun elah he. Kita min nili pun kisung aja ini pen aja ini kini ni si kenang kita ngompat. Itu mendaku kini lo serius lo apa? Itu pudam nanti rasa kita orang apa nak sini kita kerja. Nasi nang le tum hedi lah soal lis non bang tangka kilong po pipi po hujung si non anda lis klang di boti mentu si klang hela. Nasi karbi hejan kilan anci mari nang ni mondol pusita biaya lo pusita. Nasi lah so bang hedi bang pantong kipi cong hutu de lo ne. Mante lah putong apa kedip joy lo ne. Tang sini ni. Masih ini loh. Dobuka pen Dimapur dak Karbi Anglong Burput, pada Karbi Anglong Krong Put, Krong Pia Tawar mate Forlena Tawar non mat Semar bom silit madu kita teklong lo. Si bangso Forlen mate Krong Pia Tawar ka Semar pon pen. Bangso Havar ke semepet Karbi Anglong lalu ta cuki cukama mu kacing tur dubu pesining thelo. Sila bangso Forlen mate Krong Pia Tawar ka Semar men pen ana longli ki parlu pon dulu penana hemarit penana hengpi hengprang la buson ke panahok panadulo si sorkar hen pen isi mane compensation mate la bangso itu hem kana hok longli itu ke parlu pon la bangso itu compensation ke piawar side do mate arondo tapi ni geli tung ke themlang je semet bang fulni revenue circle angkang long bangke la bangso longli hem pudung pini ani ada compensation mate di sorkar pen akira balang tumbang longli lang si la bangso apu thak batai pada Karbi Anglong Autonomous Council CM mencenglok department yem numandani itu memorandum ada pinpura lo pajir pon bomlo sita pini ani anta thalau sob thak thangnat saikeng thekbolong delu lasi bangso longle compensation mate la bangso jitu compensation ki payment pe jitu la bangso anomalous topic la bangso putha CBI bengatar lik pedo ponisi adai ke dobek jitu mondol pencenglo SK tempat mate di department saiki mantame suda kang sai pedo ponapo la pen jitu la bangso Karbi Anglong Autonomous Council Joint Secretary in charge Revenue Tensing Rongpi alang li menas tame sai ke cheklem tek the puna chak chok che da pok ajok alang li phan tame bangso anghoi pen mate la bangso atu pen Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen prabjin pen atu pen pasunai pisi yel tu la bangso kemang padu pen si pinir bangso fulni revenue circular thing tum khonta hini la bangso dharna kache song sai deng polo jong si kewang jilangar ni jong si bangso la sonia kemang budha Karbi Anglong Autonomous Council me thangna sai deng de punte ingtang rak kache song padu punji la si kache song padu pene suluk sodak dokok padu la Karbi Anglong Autonomous Council kachari ke thekri nim se atai chanangi Aja silam la non anta fuloni circle long majok officer ta bangla salam ko thakilo ki si kado beta batai la bangso jitu a complain mate batai la bangso jitu a complain mate la bangso obhijuk Pini ar koi ni phai trok share ni Korkanthi BJP Mandal Committee atum chepater pi ponsi Samilangso Mini Stadium Sports Complex a hemalong Korkanthi constituency angkang arlo school along nangkepale RIDF found aputhak kemesen pen ke claim ke dam thek jiam han amai ke padupon Korkanthi BJP Mondam amai khu doloi ingti kachipahan phupon bangso maya long alohi aman peng EM Raju Tiso chetong du anparta penang an BJP asongja pi lapen SMC amai phu atumta chetong du lenti bangso maya long jasemet kachethan ponke KACCM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen kepang dak pon RIDF afound Korkanthi constituency along nangkepale aputhak keklem pon permission jia phansi RD do jot pen chimpi jethan pon no News report BTK News Karbi Anglong
Masuk itu juga si mana makanya di sini. Masih simpan lagi. Normalnya, saya mau kata mungkin esensi atau kan orang sedang. So far, mana dia sini langsung. Masih sistem apa? Nggak memang ada. Ya, penting jadi apa itu dia dengan itu hingga pada orang tim akhirnya kupingan kata itu dari profesor our idea person sing climate ইতিমধ্যে আমাৰ লোকেল এজেন্সিয়ে সকলোলৈকে স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে আৰু আইডিয়া বিষয় লৈ পেলাই আজি মুকলি আলোচনা সেইকাৰণে আপোনালোকে কিবা যদি জানিবলগীয়া আছে আপোনালোকে সুধিব পাৰিব কোনটা চেপ্টাৰ দেখাইছো মাইক্ৰফোনটো Sing alam thewangke ke domtang 2 Desember ami most probably 2 Desember on. Ilitum honorable CM KI Dr. Tuliam Rohahin dan pada fond itu government Police High School Philalo. La IRDF bangsu afan abutat school ke seman LP school paling seman MB school pingkalung dulu. Hasil bangsu apa bang utilize pamini la penda kamang senangi lai alam honorable CM Mahimda kadu handa ke advice do la sul alam ti thot si pini ling tumta ladak SMC tumben kang dilin la pende local jitu nil dua komiti Bharatiya Janata Party jitu komiti ke dua tumben pesane tumta la bang su pindi ke ji thang je pen khat wa kam lang pemen ji claim pemen ji wala iwelam thebang si pini tum te chingwai phamang la si pini chingwai ating si katu ta mena high school long kam mo khaje lang ko lo ke claim tu han se tam claim me ko bolam the ini cherai lo so ting si claim ko total kan bang dosa total numbers of school bang si ni exactly be 52 almost like so alam si 52 Sada lan thak sidu lan thak do si el do ago puthon notari pen abdik tanil tum inila solam te utak master pen pini ke SMC president tum council president apel members tum council tum han notari ani bangke atmasta Sokelan dulu kan komiti kesing asal ada lapusan ke awen el tum local committee sitin high school along bersama local committee development ini jadi local committee tu masih live lang dulu live sih nil tum ke ciping kat pilih ke citan salah konsensi ke parlo high school long tin dalam so skin nang le along tin nomor ke kali aja timis lapusan do dari sini kan masih mana lagu nutsau apa deh langsung second kono so isi format do ada ka fill up dun di masuk fill up dun di BPM school long gavel hai ada kolom do so fill up dun kumana school si abang so kono magke long dun no kalau nanti additional classroom do kalau nanti gavel option do sedap ka fill up dun atensi government imprint sanction so kamang আর কৈট্ৰক্সিয়াৰনি কহৰা কাজিৰং হাংপি আলং ৰিয়ালং কাইচুৰি কিথুৰ থিপজিয়া ফান কাৰ্বি ৰিচৰ ৰামসিং ৰংহাং লাপেন বৰ্ডাৰ চেয়াৰমেন ৰিচাৰ্ডছন হানছে কাৰ্বি হাবে পিনপো আলাং লিটুম গলাঘা ডিষ্ট্ৰিক্ট লাপেন কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আলং কাৰ্বি আৰন আতাং পেন লং একেসম আসাই পিচুনপন বাংসু আলং এ ফ কেসুমপন দো আমেন ৰেং বম হম ৰিচৰ ৰংহাং Jinthong Lindok, Rengun Hanse, Amri Lindok, Lindok Rongpi, Bikha Kangborwa,
rongasai raingti bangso along e ke somalong kithir thipji aphan kachepahem phu dun akomitia hin pen border chairman aphan pinpur alo pijir dun bangso pinpur alo ke ACCM Dr. Turiram Ronghang along palepo pusi chairman ake hai committee atum aphan lapen pherangke athengno than pachini tekang Kajironga pen Thomson Terang Lutikimi News Karbi Anglong pig nanghi ani lo ahok chenam da ningarong pig lo athema lason ke elitum matha thepin si non apor bang ke elitum klempon pichun pon theglo niltum ladak kamatha je dungolo dak pohora te bokterai lapen gulaghat ad duya hoylo sona isi elitum ta klang dak elituma duya hoy along e ke dun je phan ke Situat jong tanil tu anil tanang dun, thirunya prang, nasi soni bangke nil tu melong longi ansi cetong colo. Jipu tumpan nili ninga klong pen katom pe jirito nili tum ladak karbiser hongtho lapen longri klini sar habia mai lapen border chairman kadu wi chilang pet pendak nili tum long ilang chongki inang ko kalam bang kala hedo nili tum ha karbi kicengsi rengbong homadin pen karbi richo rengbong homadin pen ki claim te kang lasu amu aprang prang kunalo niki palon niki som lahai bang nili tum sidin te pelo just ame non nilitum non uwi ki milo nilitum ta uwi ki miatum nilitum jengwai kusi lasi nilitum hat reng bong hom din ken ki claim la so amu an bang ken tu kleng ni pusi karbi serong thom la pen lo ri adu go chilang pet pen nilitum jengwai jeng sai ken si dak ko hora kan nong tan nilitum lo ilong chong ke ye pan nilitum lo ilo la pen pin dari krit roksi ar ko ye chik lu bang ken nilitum so long ilong chong ki ye program bang nilitum pichun la pen la dak nilitum kadu ko bi la dak ko hora klama akul hora iya long la dak sar lar pen lok kadu kali sarthi sabdu atuk nang citon nang citap nang cirap nang citu dun thega pagil tumalang itu mata ninga klong pen kardom ajirit lo lapen il tumalo got hap anaka hilu pen karbiri chu tum nang dun lapen pin pomara tum nang dun habi tum nang dun longria sar borutemen frangki tum nil tum nong nang cirap dun thega paralang itu mata nil tum ning churu ninga klong pen churu lo lapen ladak kisung ke boyalam bang ke ladak nak yut from patum bang ke ladak siam memorandum nil tum nong pajir dun lo lapen il tum nong pen ke bang border chairman bang ke alang li Karbiang Long Utun Mas Council Chief Executive Member mate CM ake hai Dr. Tuliram Ronghang Phansi la so memorandum pajir po la pen un ana bang ken nilitum thala so kerap ke citu dunia pan logri ni la pen karbiser hong thoma tum ke la so memorandum kapas dak la so along bang ke kapchun edji pan nilitum ta logri ni la pen karbi ser hong thoma tum un ana bang ken nilitum ta pressure pidun to kusi nilang tuman lamchat Birta ke lapuan se kang ton poniklo laging bom tame LK News Karbi Anglong